شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل الطاعة بالهداية إلى سبيل الرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mi program ge meha bavering assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade mi barakateri masaraki hiyokama alukamuge musume kiriti Quran kiyuma realukamuge musume hiyokantattan ituru kuruma hiyokantattaka avasya gatumuge musume Ramadan mahuge nidayaki ei. Al-Imam Tirmidhi rahimahullah riwaaku rabbafawa hadith ulegave قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. رمضان مهجة فرتما ريغا شيطانون ترى ماردنا جنين كستول علوه وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. أدي نركاغ دورتا بندو كرهه يفا إمانسروغا نركاغ يفس دوركول هلوم النوه وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أدي سورغيغ دوركولتا هلوه أدي مسروغا سورغيغ دوركول بندو كرهه نوه وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أدي نداء إفا قوالا ميهكو قوالي هيوكمان إده ميهاي අවස්වෙ ගන්නාශේ අදි ඒ නුබෑකම්මතිග දෙමිහුරි මීහා තිකමුන් එක්කිබාවේ හුට්ටාලාශේ වලිල්ලාහි උතකාඋ මිනන් නාරි වදාලික කුල්ලු ලයිලතින්. රමදාන් මහුගේ කොම්බෙ රේග්ගා අල්ලාහ් තාලාගේ අලුතකුන්ගේ තෙරෙන් බයකු නරකයන් මුත්ති කුරෙවුම් වේ. අද මිදන්නවාලි හදීස් වලුන් ඇගිගෙන් දනිය රමදාන් මහුගේ රේතක බද්දල් වාහින්දු ಜಿನ್ನಿ ಶೈತಾನು ಕಸ್ತಳು ಎಳುವೇಕಂ ಅದಿ ರಮದಾನ್ ಮಹೋಗೆ ನಿದಾಯಕಿ ಏ ಹೇವಕಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾಯೆ ಅವಸ್ವೆ ಗನ್ನಾಶೆ ಏ ನುಬ್ಯಾಕಮುಗೆ ಮತಿಗ ದೆಮಿಹುರಿ ಮೀಹಾಯೆ ತಿಕಂ ಹುಟ್ಟಾದಾಶೆ ಹಮ ಯಾಕೋ ರಮದಾನ್ ಮಹೋಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಗ ನರಕ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಕಲಂಗ ಅಳುತಕುಂ ಕೊರೆ ಬಯಕು ದಿನ್ನವ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕೊರೆವು ವಾಕಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫಾ ವೇಬ ರಮದಾನ್ ಮಹಾ ಬದ್ದಲ್ವೆ එමහුගා ඒනගේ ෆාෆා නුෆුස්සෙවිජ්ජ මීහායකි බොඩු අබාජවෙරිය මිෆද හියෝකමුගේ මූසුමෙක්ගා අල්ලාහ් තාලාගේ බරකාත රහ්මෙන් අලුගණුමගේ මච්ච වාරෙවේ හෙෆද මිසාදුගා තනවස්වෙගෙන්වා මි මූසුමුගා එමීහෙක්ගේ ෆාෆාගේ සබබුන් ඒනාය හියෝකමත් තෞෆීක් ලිබිෆා නුවා මීහායකි බොඩුවෙගෙන්වා අබාජවෙරිය. أبو هريرة رضي الله عنه جاريهم رواية جنبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. تمن كله فانو جنام فلو جنبه هندو تمن كله فان الصلاة نكيوا في ميها أباج بركماي. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أدي رمضان مها بدلوه امس نمگن دیروگا امیهگه فافا فسیفا نوا میهاگه اباج ورکمای. ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ادي امیهگه مابفانگه مسکول دوه اینایا بدلوه
ekamuge sababun suwaruge wanuma magufai wefa nuwa mihage abajja veri kamai ade mi hadis fuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan kodde wani eta bævaru heyokame faafa fosoma darumaya sawabuge magutake huluvi e magutan e miya tanawasuma ekuga ekankamu mahrum mumge sababun enaya suwaruge nuwadevnu mihage abajja veri kamuge wahaka egotun man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu ive hindu alunu men ekalege paanuge macha solava kiyomaki sunne vegen wakame adi ekalege paanuge namfulu ganave hinduga solava nukiyawa fi mihayaki eta bævaru darumaya thawabu mahrum vegen wamihe eni muslimunge wahakatawga dini darustoge nasihatawga kiriti man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu eta faharaku takuraruwa munde ehemvima mifada program ta ballawa hinduga ves man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu ganave hindu sallallahu alaihi wasallam mifadan kiyuma tibe fulun ada kurabba hama yako mi hadis fuluga bayan kurabani ramadan ma baddalwe emahuge darumaya thawabu faafa fussewma rahmatun mahrum ve jamiya ki abajja veriyake eni ramadan moge dualaki rodage fardu alukan ada kora wagutta ramadan moge reta ki barakat teregen wa reta ke ege tereng erre ki qadar uflevegen wa laylatul qadr vilere mifada mativeri barakat teri alukamuge musumaka baddalwe ekankamu mahrum ve jamiya vore bodu mahrum ku mahrum fa mihkunne hama ifada mihakan enage maamba fanna khidumek kurandibi wakin khasako edemihun emihunge daringe hiterikama beenun jehifawa muskuli duwahuga maamba fanna baddalwe maamba fanna khidumek kurumun enel dibe darumaya thawabun mahrum ve jamiha vore bodu abaja veriya kunwe alon hama mi program ga fahan kollani ramadan moge roda nota rodange alukamge sababun faafa fussewmuge e rahmi faafa fussewma maghfiratun mahrum befawa miha fadan maambe fanna kame hituma ogateruma alalemu mahrum befawa miha e hadis uluga bayan kuraba faavumu alugon manna war mativeri filawale libigende mi barakat teri ramadan moge rodage alukan ada kura hinduga mi masaruga alwanu menna kurevidana emme bodu en heyokamaki ei efadan alwanu menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata devafa miwa irshada balala hinduga ramadan moge roden hure maambe fannan heyokon hitum maambe fange hittakan ufaverikan waddadinu maambe fanna kiyaman derikan ada kurun ei mativerigemba alukamen alwanu menna ada kurevene maambe fanna heyokon hituma kirite qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wani amurku rabbaf ekadange wahi kurabani wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana allah subhanahu wa ta'ala tabamiyum alukan kurashe adi ekadange evves farate sharikunu kurashe adi maambe fannan ihsan terivashe mi hata med visnalum alwan menangi gendani allah ta'ala alukan khalisko shirukum bari abuma vidyangen allah ta'ala mi wahi kurabani maambe fannan oga teruma maambe fannan ihsan teruma hem vima ifada mativeri kame maqame maambe fannan libigen wakan mi ayatun ngi gende ham ifada allah ta'ala wahi kurabani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu allah ta'ala niya kandalu bani ekalange fiyawa ehen evves farataka tiyabamiu alukan nukuru masha wabil walidaini ihsana maambe fanna ihsan teru masha imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما maam fange tereng ekakunota demihun muskuli umra baddalwe ege tereng tebamihunna baddale fa hinduga emihunna ufwes nubunashe adi emihunnan adula bara wahaga dakka nuhadashe adi oga teri basbunumakum emihunna basbunashe wakhfid lahuma janaha zulli min ar-rahma
adi ogaterkamuge fiya emihunnataka tirikollashe waqul adi emihunna rahman edigen dua kurmattaka kiyashe rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ala kudairu emihun mi alayan ogateri fadan emihunna rahman lavvan deve ada maambe fanna ogateruma ihsan teruma amru kurabbafa miyayatuga emihunna ihsan teri wanvi gun Allah taala mevani bayan koddevvafa emihunna uffuves nubunuma ade emihunna adula bara wahaka dakkanu heduma maambe fanna ogateriuma adi ebamihunge umuruge fahukoluga umurun duwasumun darin emihunna ogaterikamaekuga muamala kuruma adi hameyako maambe fanna Quran hewa duaves kiriti Quran ga Allah taala mivani bayan koddeva fa ay rabbirhamhuma kama rabbayani saghira e Allah timan ala kudairu edemihun mamme abab timannaya ogaterive rahm kuri fadan edemihunna rahm lavvan deve Ibn Mas'ud radiyallahu anhu gariyon riwaya gembe قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كربني هيوغن عملك كوبانتو حديث كربني الصلاة لوقتها نماد ايغ وغتوغا ادا كرمه قال قلت أي تمن كلفنا دين كون عملتو قال بر الوالدين ما بفعلنا هيوكم هيتومي قال قلت ثم أي دينكم كمتو قال الجهاد في سبيل الله الله جموغا جهاد كرمه إنكمون الله جموغا جهاد كرمه وريس ماتيري درمه توا بكوديگم واكمه مي ما بفعلنا اوغا تركم هيتو نماذ كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ ايگ وغتوغا ادا كرمه كوربي وصيه فوغا den heovegenwa amalaki timage maambe fannan heokan hitun kamuga miwani bayan koddevva hame fada maambe fannan ihanetukon hituma maambe fanna kame nuhitumaki bodeti faafata weteren himene kamek kamuga ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwani bayan koddevva Anas bin Malik radiyallahu anhu gariyun riwaya gembe قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أكبر الكبائر بودتي فافتا وترين بس بودو فافتا كي أي الله الشرك كرما نفس قتل كرما عقوق الوالدين ما بفعلنا نكيا من تربي نبانكم هتما وقول الزور دوغه كي دينومه එහෙම මම බෑනන් ඉහානෙතකොන් හිතුමකි ඒ බොඩුවගෙන් වාෆාෆේ අලන මිතාග බලාලන මම බෑන ඉහානෙතකොන් හිතුමේ බොනවේ හිඳුග ඒ කොබෑතෝ එකමකි එගොතුම් බලාරුග එදෙමීහුන් හිතාම කුරාෆද කංකන් තිමාගේ කිබෑන් වුන් එදෙමීහුන් කරුණාලාෆද කම තිමා කුරුන් එමීහුන්ගේ අමුරන් නොකියමන් තෙරියුමා එමීහුන් කමක බොනමුන් කම්බොඩුවුන් ෆාලකො ඒකමකි ඉතිමා බුරහෙලි කමක් කමුගාවුමා මම බෑන හග්ගු ඉහ්තිරාම අදා නුකුරුමා කංකමුගා මම බෑන මෂ්වරා නුකුරුමා එමීහුන් දෙකේ ගොතකි තිමාය එහා මුහිම්මු කමක් කමුගා නුමා මම බෑන ඛිදුමක් කොද්දිනුමකි බුරෙක් කමුගාවුමා අදි මම බෑන ලානත් දිනුමා හඩි හුතුරු බහු මුඛාතබ් කුරුමා mi huriha kamaki ves ei mambe fanna nukiyaman terunge tereng himene nota uququl walidaini ge tereng himene kame hame fadan mambe fanna kiyaman terung ada kurang ede miha kurevidana kanta tawge terega man Allah uredu men nuwa komme kamega mambe fanna kiyaman derikan ada kuruma ede mi hunna gag gulume bawa ihtiram ko emi hun hingama jessa dinuma masekke kuruma මෑම් බැෆෑන්න එහීතෙරිවුම් වකින් ඛාස්සකො එමියුන්ගේ දොෂී උමුරුගා මුස්කුලි උමුරුගා එමීහුන්න බේනුම්වා හාජත්ත ෆුද්දා දිනුමා මෑම් බැෆෑන්න ජුවාබුණු කුරුමා අදි එමියුන්ගේ කෑරී ගවස් අඩුගදකොන් නොහෙදුමා
maamba fan kamaka gwala finama awahan ijaba dinuma adi tima umurun kitamme doshimi hekamuga vinames kankamuga maamba fan na mashwara ko emihonge hudda hoduma maamba fan na hiyo nasihat dinuma maamba fan na islam dina da'wat dinuma mi huriya kamasi menigende ade roda galukamuge tere galonwanna koredane emme bodu en hiyokamaki maamba fan na hiyokon hitu alonduge wasiyataki mimam masara adi minun duwastaw gaves alon mennaki alon menge maamba fan na hiyokon hita baikkamugawun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شهر رمضان